Sanibonani kuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ubuyela wena ke umathinta axoxa intombi zomqomela amahlaka abanye zibaqomela imali ethi wazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala cela ukutshela ukuthi nehlahla lakho uthi uzosubscribe ushare uphinde ucomment kanti uma usubscribe wena oqala uthola notification futhi kwatshela ukuthi usenkingeni umnikazi wamajakhethi owaziwa ke ngosiphelele iduma lapha ke oke watrendiswa ijakhethi yakhe ebithenga ngokhehlelezi laphana einkundleni zokuxhumana ke ukhehlelezi eyikhokhele u250 ngaphandle kokwanda kakhulu ucela umkhuleko nama-investors noma ke oseyothatha over naku umbukiso bhanyabhanya zezwe. uNkulunkulu wokhokho, uNkulunkulu wobaba omkhulu, uNkulunkulu welembe leqamanye amalembe ngokwekhalipha, uNkulunkulu wakaZulu, uNkulunkulu we-Afrika, uNkulunkulu kagogo nomkhulu, ukhabazela nomkhulu dumo, uNkulunkulu wezithunywa zonke zamaZulu, ezintaba ezihlanu ezikamoya, uNkulunkulu kaShembe, sacela ningenelele sekungaphezulu kwamandla ami. Sacela lamavidiyo ade ngithi ngicela share afike kusomabhizinisi kube khona ukuthi bangiphe uxhaso. Sacela uNkulunkulu nihambele phambili. Amen.